kublay pi baroi biang sebahay pi sini ketep kubor menta ke janme. Syabangin pashi kubor babanya inya pet syai kimat bakongsan. Rai ke Sarkar Meghalaya banpen kiri ke dor jangka petrol bat diesel da santingka da kajing temu bankin tir ya kilat pennik pisa banya konya ke jingpang COVID kat kendai. Syanan Penteri Kam ke Sarkar Meghalaya ki arpusan teli ki kali ket nongpang ki batemai ki balatit nak Chief Minister's Relief Fund. Kentu ke Shillong Muslim Union ya ki padringet ban bot renti ya ki kendon bala bethat da ke Sarkar hau ni ubenai Ramzan. Ki kubor ki babanya Katkum kakai poit badang syuyok lum temai hadu Shi Hajar South Park kendai ngut ki brio kila angat ha kajingpang novel coronavirus hakini ki arpusau kenta baladem kabala pinkiu ya kajingdan ki nongpang baro hakari syaka arpuwe Hajar Life Park kendai pulai ngut. Ketenajong kakuat kakia kalaya tu ba kumba sau Hajar arspa san puprangut ki nongpang kila kuat haduk menta. Hapo kini ki arpusau kenta sa puwe ngut ki brio kila yab hakaba ki kajingyap jong ki brio hakari baro kawai kala poi syakan real spa prapuwe ngut. Meghalaya baro ki samples ki bala test menta kesengi kila poi syaka Shi Hajar kendai teli ki samples Shi Hajar ki long negative kat kendai puwe teli ki dang am. Ka Sarkar Meghalaya kala rai ban pinkiu ya kador jong ka petrol bat diesel da santingka kum shi benta ban yo pinbi pisa na ka benta ban yele persya ya ka jing sapriang jong ka jing pang COVID kat kendai. Habakren siya kinong thok kubor hinin kasngi usembot menteri rang ba ka jalai ba PRESTONE TYNSONG ilaong bakani ka rai kan pinkiu ya kador jong ka petrol bat diesel ka long tang ka sinjam ka barit na ka benta ban pinbi pisa ha ka jala. Dakani gaji penkiu dor ka dor jong ka petrol kala kieu sya ka 90 point arpuway tingka SHYLLA ka ba ka dor jong ka diesel pat kala kieu sya ka 1000 kendai point 1% tingka SHYLLA. Ka dor batamai jong ka diesel bat petrol kala sang tray kam na do hinden kasngi. Iba TYNSONG ila pensyai ru ba ka jing penkiu ya ka dor jong ka petrol kadang biang haba ya nujor bat ka jing kieu ka dor ka petrol hau benai kala lingkod ka balong 90 point 1% tingka SHYLLA. Nakadaw lang pi baleng lele kumdi mday tamangi kajing nut nakalian ko sarkar ka bajur ba ni hap iya kaban mbansi katukan ni items ba hakalian ka tax bangim mbansi ban ketiu barngangis ken baki paj ba jome jala jongi kin pediang ya kini kin appreciate ya kini kajing le namar ba ni kwa kumopi ban kombat ya kini kat bala. Menteri Ketenat Kekuat Kakia Kejala Iba Alexander A.L.HEK ilaya tu basyan ke Sarkar kan sapentrai kamno ya baro apusan tili ki kali ambulance temai ki bedang syudap tiet nak Chief Minister's Relief Fund. Habakren syakinong thok kubor ne kasi Iba A.L.HEK ilaya tu bakini ki ambulance ki dan menta hapo ka jingped jongka 108 emergency service ba ila ongru ba yakini ki ambulance dan sapendan kam nak benta ban ken ikinong pang COVID kat kendai. Ilaya tu ba ka jing tum kam driver kadang yat syat. Katkom ka jing tip jong i ka Sarkar kan sapendan kamru ya ka jing ai jing syakri kinong tre jong ka 108 emergency service hakini ki ambulance temai. Laban kedaw ba Menteri rang ba ka jelaw Konrad ke sangma kamhaswa uladap ban pentip ba ka Sarkar kan satit arpusan teli ki ambulance temai ki badan ya baro ki tiar ki badan kam na ka benta ban ai jing sumar ya ki brio lemba ka pisa balayo lum na ka Chief Minister's Relief Fund. Appointment of the drivers and also a parting training to them. Yeah, the staff of 108 staff also will be utilized there. And all the trained staff which is they are recruiting recently also. Those also has already been imparted training. So they will be gearing up for combating this COVID-19. So we'll take some decision on how we can utilize this ambulances in the different districts. Ha kajing kun persyai kajing pang COVID kat kendai ha ki Shillong baper kinong Shillong ha Meghalaya kilas dang yala ki jong ki Jakarta basipol ani ki quarantine center ha kabala penbiang ru ya baro ki jingdan kam na ka benta kitu ki bawan nasyabar ba kitu ki basta hakmal ha kajing kun ya kani kajing pang na ka benta khat south ni ha shwa bikin rung shala ki Shillong jong ki
Haba pentep halor kini Menteri Ketenat Social Welfare ubak KYRMEN Shillong belajan baru kishnong hak jela kerpang ke East KHASI Hills, East Jantia Hills kalashna ya laki jong ki jakasa basipor nak bentar kitu ki bakwa banwan pai no shala ki jong kishnong. But hakani ke jakasa lapen biang ru ya baru ki jingdon kam bakentop ya kakali ket nongpang. Haba penpau halor ke jingdon jong ki nongpang COVID kat kendai ha East KHASI Hills, bat ke jing syapting jong ki patba hadu bakim sya yanu ru bandrung sya ki shnong jong ki, uba Shillong laong baka jing wanra jong ki ya ka quarantine center hala haka bakum kini ki por ringkat ke jing penbiang ya baro ki jingdon kam na ka benta ban pensa kat saus ngi ki tu ki bawan pai na syabar ki shnong jong ki kalong ke aka ka basngau sarong. Hakawai pat kaliang loong ladadon kitu ki basya hakmal. Haka jingye kun ya kani ka jingpang lani ki brio ki baya kendo jing kila ban pan jingye rap na ke sarkar. They become panic and plus they are scared. So they are scared that if anybody come from hospital or especially from Shillong area, they scared that they might be a carrier of this COVID-19, especially in East Jantia Hills. They try to, whoever come from the hospital, they make a tent for them and provide them anything necessary like water supply, food, even they put this ambulance because they accommodate them in such a way that they should not have any problem. Kaswakar pedeng kalapin mi yakikendon na kabenta kinong rep bat katanat karep karyang hakabakum kinikipor badon kajing bakhang shnong nakadaw kajing pang COVID kat kendai. Habayekren bat kadidi News Shillong, Assistant Director katanat karep karyang uba kaning S. Shabong. Ulaong bakinong rep ki bapin mi ekima rep jongki ki day banbut renti ekilat ay jingyada kanang banyada na kajing sapriang jongkani kajing pang. Kini kila jingyada ki kentop ya kajing penyajngai kabalai ne sauput iwe na iwe pat banlong ki balek khot da kabasat bahai ki kti da kasabon bandenge kajing da khmat lani ki mas bat ban pen khot ki tiar baki pendan kam. Hakapor baki that ki short penher ki penkhot bat ki lom yaw kaba haki pram ki nongtre ki day bandeng ya ki jingda khmat lani ki mas bakin thobru hakapor baki ot yaw kaba kanang banyada na ka jingrung jong ki puy sha ki tor bat ban penne ya ka jingye jingai kaba saw ne sanphod hapdeng ki nongtre kanang ban pentikana bakin la ban lat nakani ka jingpang. Guideline states that for crops that are approaching maturity or are due for harvest, handling of this produce, including its movement to the market, being time-bound, has been allowed by the government. However, farmers engaged in harvesting of these crops are required to follow strict safety measures in order to prevent the spread of the disease. Katkun kajing pentip balapin mi daka West Jantia Hills District Administration hakabaya day bat ka COVID kat kendai kini ki jat kam harum kilong ki bamsham kentop haka prohibitory order. Kilong ki workshop na kabenta banshnai ki kali ket nongpang lani ki kali sarkar ki badan duty hapo ka COVID kat kendai ki balaya tu daka District Transport Officer ka West Jantia Hills District Juwai. Ka District Administration kalapin tibru baka MS Dowell Auto Workshop la thalabo juwai kan kami na kabenta ki kali ki bapendan kam daka umpanyang petrol. Kadbay ki dukan tiar kali ba kintop ya ka Lighten Auto Spare Part kabadon ha muralong Karani Motors Genuine Spare Part kabadon ha mintudu bat ka Mahindra Genuine Spare Part halat nartiang ensya ban play. Hakaway pat kaliang labat haru ba ki day ban but renti ya ki kendon kum kabapendan kam ya ki mas ban penne ya ka jingay kabalong shimita iwe na iwe pan bat ban sad bhai ki kti da ki sabon bat ka sya ban biya pathar haki jaka pat ba ki bak penken ya ka ni ka kendon en sya penshitom hapo ka kendon an khatsan sanpuway hinriu jong ka Disaster Management Act arhajar san. Habashim kakabu hadien kajing penjensur jongka sarkar na kabenta kinong rep wat hapadeng kajing pakhang shnong habaro kawai kari kinong rep na keleng ki benta jongka West KHASI Hills ru kilas dang ya ka kam rep jongki kumbantung ya uriu hadem tungkaba tungjur bat kiwe ki jing rep balabu da ki kendon balabatha da ka sarkar. Kidon katukan ni kinong rep ki basdang bantung ya uriu hadem bat kijur haki kiper jongki. Kat ba kajing penkre na kabenta kajing tung ya ukba ru kalasdang. Kinong rep kilabun kam bantrei haka pentha kba jongki.
Kinongrap hakani ka district ila penpau ya ka jingdon jong kani ka jing pakhang Shillong kalakta shikat dei kat ya ka tre ka kta jongki hakaba minta la jan shibanaye kim shim yo lat banlet shakiling kha jongki. Kilapan paru bamenta kim dan pisasyo na kabenta ban pelut haki kam rap jongki bat lada dan kumkini ki jing penjensur kinong rap kin umla ban yo ya kabam kadi jongki. Secretary Jangka Shillong Muslim Union uba NOOR NONGRUM ulakin tu ya baro ki ringet Muslim ban bud ya baro ki kendon balapatha dak sarkar hal ni ubanai jangka jingle niam Ramzan. Ula pente ba empen long shu ya ka iktar hakimos bat ula kerpat ya baro ki ringet bakin pelong ki jing sha jing et ba ki jing duai halaki yeng ringkat ba ki bahayeng hasem. Ya ka jing duai tarabi hakimos enle tang da iman hi marwe bat ki wei ki mutates dei ban let shakimos. Well, as far as the Ramzan is concerned, it will be observed as usual we used to observe, with a slight difference, like we will be fasting and praying at home. Even the Tarabi, which is supposed to be very auspicious during the Ramzan and the Iftar, will not be held in the mosque. In the mosque, the Taraweeh prayer will be held only by the Imam, and other Muqtadis will not be allowed to come either for Taraweeh or for Iftar. I would like to request all the people of the community to observe the fasting at home and to pray at home. They can pray the Taraweeh as Surah Taraweeh at home. Syaban penkoy nya phabiang sa shisin yakimat bakongsan dai punyaw ngun. Rai ka sarkar Meghalaya ban penkiyo ya ka dor jong ka petrol bat diesel da santingka da ka jing tmu ban kentir kilat penmi pisa ban yakun ya ka jing pang covid khat kendai. Syanin pentrai kam ke sarkar Meghalaya ya ki arpusantali ki kaliket nong pang ki bathamai ki balathit naka Chief Minister's Relief Fund. Batkentu ke Shillong Muslim Union ya ki padringet ban bot renti ya ki kendon balabatha da ke sarkar hauni ubanai Ramzan. Teparlo ka tungila po siya bakod jong katuk kubor jong imenta ka janmi adu manisya miyang batpi la syay kasi kublay pi baro.